Maame Esinam eyo batan a wadi mfie aduanan 40 years a wo free joje a ewo Volta Region. Maame ewo enkra enum. Arahosem ne se maame wo hono ma no hu se nanim hono. Wono nimba bi free waye ho aduru wako hospitals. Aye ho ne obetim bia na nso ankosiaga. Sese nanimi atimi ahona afa no kon ho nyina. Asanso ahona man nani ba kompo atimi ankata. Mami bre na rohosem ba hokra esanwo mu ne se ne ma wawo mo no obi nyina de omo hwem se nkasa bi omo kodiri pa na nka omo de abeboa fie nanso ebia enkoye nti aka ne baketo baako a sesi ote ne nchen na ne yakra wo mu ne se babi omo da ana omo te sisi ya no kra no omo sanso han enye wo mo amotan omo tim ni mum ye fie a sebi omo han omo emu ame maame Esinam na ne tebia no areho asesina mo ya diama no one ne ba no yankopon hira se wuyi bi na ade aboa interview a we so ani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adomaketo be ba nchen na waboso na select all na ade bi betu bia no wonsa atimi akabi bo modern aso be sanso a share. Alright, abusia mamu nyina akwaba bi emfamra the Bonesman TV. I don't know first time I sure say obe subscribe wa share na unia biso anya bi ahwe. Ana me wo eye krubi a friend no dalekope Volta Region around Doje. Na me ba betwe nkomo ne mo amede mani ehu no. Me ra hu ye na me seso afim ye. Me ne maami bi ebe betwe nkomo na ne ba ko nso na ne ba ya me maami enam sa tibia wi mu nyina no. Ye betwe ehun nkomo. Enti me maame no wa ha no na menim se ohu ne mehu na asefem ye pa. Alright sing. I'm ready. You're frozen? Rose. Rose. You go school? Bajan. What are you facing? 18 years. 18 years. Na mami ye odeng? Mami. O mami. Nkwa na ye ne ba na? Debi ados. Ados. Ede na ye mami. We bi na ahụ no kon. Ni ma de kro. Debi. Otimi kasa? O kasa ba mo nti papa. Your friend is saying? Esinam Ganu. Esinam Ganu. Mami ete saying? Ifwe. Ifwe. Te ete saying kan ifwe. Minim se ubehu ne aye ne kon honom na ahono am atue na ni nyina akata hwe no kon ho minim ade ye hye honom de woni mu fia mama adi adna wusu ya wo mabo so mama nam tibie Mansu. Ayo mo boso mama nam sa tibia bi. Ayo mama pa. What classing? From SS2. From to JHS. JHS2 na papa we. Babo ne. Oh, eva. Wasame. Asamai. Saya omamuska. Omamuska. Like anye sa oji o ye na o baby fa ko. O bia ne papa nti ko o yare ya no bia so nhwe nje se wana ewe no ne buso se e bia yenye skana si e from o mo pa no mo se no mo onya o mu na so no mo se ne una ye panya na de mina me to so se kempenyi o nti se me kasa wona wo hwe maame no na wa we di adwuma nye adwuma bia oh god awusia me maami Esinam wodi mu fie wadi
Debut. Me maame Esinam minim se uhu ne me hu na ade na ahono no minim ade kro de be ahono ama sesi unhu me hu ni ye na minim when ade we sha ase but utimi hu se ahono ama esi akata na ni baako na no kon ho nyina so ahono wo no ho no ana sesi be ma one na wo enkura ya me ma no nkura ne nti o monka mani ase nyina tata sabi ase nipa benya wa na efri ade mama nka masem na efri ade mami ena hwe ne mma moye nkura do sen 5 nkura 5 nti sa situation we ma me be de na hwe nkura no Rose why I'm be why what na hospital pain I'm the quite no catch room And drug cry when a man in drone idea and a bacon or no. I'm so going to me an operation and I said you I'm so we come man operation force at 3. A quanasia by quanasia. Sir to my yaman no corner samba or me and a corner samba nti aya na sing dan na emre Me am is say be am the misaka ba find me family sanka. no so de nsaka But what you say yadi? mama ya na ewe ya na minim aya dindin ana memre What's the casano? What's it then? No, you do. Tiana, I want you to do nti. Atwe kon no. Kafra. Now what do you feel saying? 30 years. 30 and now 40. 40 years. 40 years. Oh. Kafra wate. Oh, but why? What's it then? Untimi ndidi. Kafra wate. Oh. Ready. I was here, Messia Fem. Me mammy interview no what. Me person me be see here because I did me who be say that. My whom me call I shall me anyway in a bet. We young said it who be say that. At my hona amana ni baako akata. The other side of honum ne now he one de kakra. Now ma try say what they call like a municipal assembly wa hanuma na bibisa ma try some they call. Me near me but I can't want to buy it me come like me buy and no more than go hospital so I can see any a chronic kumasi now my operation. It's the last one I'm about to soon. Mama me bread. Told me the kakra. Kitty obedi Diana is a drink near the no ben. Be say e money ade no ntimi ndi. Abusia wada ro mama me fa interview ni si hanom na me sia fem me
me interview no Esinam na Samre na mo amahu no amame amaye basa wetimi aboa mo me na sebi ontimi enya ne honto ne kakra because say meni me adewi ne beye bitima free hono mom bet se financially ye bitima aboa ne kakra na se enkra no kra ho bitima ha o mo kakra enim se ede eye asundwie ebeba fie na oni me ma wo nkra 5 sese why stranded me ma ni bia ne nchen aka ono ene ne ba we pe me interviews ni na AC ahanom ene ne first time am sure say obekọ social media handles na Bonesman TV na watimi akohwe bi na waboa na yeso yede anigie abrese be wona wo wasa ate bia we mu nyina median the Bonesman yakopon ehraw sa wo jebre na wo hweye me dwuma de ni na AC anom makram bye bye